May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regular balita ngayon Miyerkules, October 4, 2023. Suspect king pamanyaksak karigaduang katao king Porac, Pampanga, edo pa, ararakap. Kaganapan ang Timoing Giant Lantern Festival, ang Pueng Sinukuan Festival. Madagula ka nung sao, king lokal na ekonomiya. Progreso at proteksyon na ning events industry, susulong na ning CLESA. Academic Excellence Award at inggap na ning City College of San Fernando, Pampanga, testamento na kanuning dedikasyon ampong kabiasnan. At asalila king 25th likha ng Central Luzon ding pagmaraguldang produkto kedi king Region 3. Kabalen, may tela po rin duwang construction worker kaya ridang may saksak king basketball court king barangay Mitla proper Porac, Pampanga. Anya mo pong Domingo yan, October 1. Apin po ila ding may kapatad ay Machu ampoy Mario Morden kabang critical naman ka doon karela pang kaputulay Martin agpang po king Porac PNP. May katakas naman po din suspect amitata ari Robert ampong Rex Safe magobra king metong factory na ning hollow blocks. Kwento na po ning boss daring biktima ay Heron Duya, may pustahan la kanong 250 pesos. Deni pong mag-basketball, miuli keng pikunan. At bang manyad tamo pong karagdagang detalye at supong ini, kaya tapong burol daring biktima, hingi katamong talasuyo Paulo G. Santos. Koyang Paulo, Maya Pabengi, dening suspect, abalo da nanong no karin la, pantunda no rin PNP? Pwede Justin, magpatuloy yapin king kasalungsungan ng manhunt operation ng Porac TNT baka nitang mika coordination kareni mo namang kamag-anak ang posibleng puntalanda rin mitatang suspect i-Robert ampoy Rex Sape at base nga kening initial investigation na kon Justin metong mo naman kening burirang siyasatan dening otoridad itang naning maging sangkan ketang Rambol at karening salaysay karening akakwara o retang mismong eyewitness ketang lugar sasabyan ng may kapustahan pin at karening suspect atin lang suspetsa na uling Domingo ita siesta time pakainom la rin kon Justin bayula may nagkat mag-basketball karening biktima naman na mikakapatad ay Machu, Mario, ampo pay Martin, Morden at king kasalungsungan kon Justin ining dino na ning ebidensya na may yakit ketang CCTV camera taga ng malino kon Justin na rening biktima minurong nala manibatang ketang mi katumbukan pa minurong nala baga dihado nala rening mitata taga ng armado lang kutsilyo ang pangkarening eyewitness may nikwala ka nung kutsilyo at taga ng pagmayabang dapa tilalasetas yapining ginamit ra na panyaksak karening mikakapatad anya intutuna kon Justin kabang pakisabyantala rening pamilyana ni makiraming CLTV 36 News taga ng tulalaya pa pa halos akasabi ining live-in partner ng Machu ay Marie Claire Abrea Hayan uling ya mismo kon Justin higit nung makanano ka brutal itang milyari na asupa mismo ken tulid na ning public road ni Barangay Mitla proper Porac, Pampanga. Justin. Paulo G. Pota pakiduang kula rening
pamilyada rin biktima ne bata mo ring akot na nung nanoy pa tangaliwa pang detalye dikil kanini. Kabalen ni pong Alben yung video ngay ni kinay minepo, pemutot minepo nung pansinan nyo deta pong talagang maseselang party ne anti mo po itangakman na nitang pamanyak sakit etala po buring paltoren kening TV ne at talagang kinaitano po kumbaga inedit tane mo yan para rin po dahil makapanalbe makayang masyadong violente pero ini po may kakalat sa social media ngayon at makisabi la dahil ni pong kaya palyarian na etane po si share ne ulbang kanita po rin ni pong tao mo naman hindi na pong kapayapan ne kaya pong milyari uling talagang violente po yung milyari ngayon Paulo G ining CCTV footage rinilis na trending ya king social media dakal na may kayalbe at Kenny agamit na ini CCTV bang profile do rening suspect nanong latest ketang pamaninto na ning PNP karening tinakas suspect mitata. In totoo na kon Justin marulyang bagay ining CCTV camera kasi katang mumunang profiling lulto era malaw ya kasi masyado yung gaya kuana ning CCTV camera ne mupin karetang eyewitness sukarin identify dala nung ninularetang present during Mika Rumble pero kining initial investigasyon na ning Porac PNP kon Justin metong itang may identify kan menor de edad related mo naman karening suspect ay Robert Safe ang po Rex Safe. Iya ing mag-identify karening mitata uling kamag-anak nala o tatang ning suspect ere na yeni may turnover ning kay ne ining DSWD bang kanitang kay akwadya mo naman kumpletong statement kon Justin kasi ang yang suya ketang mismong crime scene ing mumunang pakintindida pa kanini itang mika stress debriefing kon Justin kasi kalupa na ning akakita mo available ngayon kay social media na mayayakit uling na no ka sensitibo rening video akakalat ngayon ibagsak ne rening mika patad pero itapin ne taga nang si mapali labunto at aliwaya pang execute itang karahasan na ikita mo taga ng kabrutal anya training pamilya kon Justin kabang akakit de paulit-ulit ng video wala mo manariwa karela itang denasan da rening kaya karelang kapamilya ngayon Paulo G, nano ing sasabyan da ring PNP kasabi mo ring miyembro na ning kapulisan king Balening Porac dening suspect kay baluan lang miki kalokwan king kayang lugar o ngeni pamilyar yan o tinang dating report kasi at sa pinakakita yung video manuan da rin tao ne talagang kumbaga adapin tao yung makagawakin ne o chuking masalesem nga kaisipan ara yung gawakin da puring netizen na karetang komento paulinapin po nitang makanita ka violente tanggewa ng pamanyak sa kreni pong biktima. Nanong profile da kano din ng suspect Paulo G? Justin, yung pamong malino, ikitangin ini ala kita kasing records da kayong warrant of arrest ita retang taong mikakaso na. So far alala pang ikit makanitang impormasyon, alala pang abi kay katamong impormasyon. Pero tubo lang kay Reni, Katanduanes, Bicol. Dayula mo naman nila Kapampangan. Makipag-coordinate na lamo naman kening PNP nung no karing labait kasi numisan kon Justin yung problema ka no karing makanya na kaso make prosper king korte pero atin na talagang criminal case dati pang harapan metong mo naman karening pakitunguhan tangi ni kon Justin kaya niya min tatamo kay ni lugal da rening biktima balwan mo yung masakit na katutuan itang ela pa may autopsy rugurening makaburol bangke iyapin ning burita mo ring pakiintin dyan nung manano itang protocol na ng PNP oras atsula kitang kategorya na pures of the poor rugurening ng biktima kailangan kasi kaya pa mag-file na ng kaso malino pilan niya stab wounds at metong yamo naman magamit keng ebidensya ite pero keng kasalungsungan balo mo isa sa ising darero gurening pamilya alalang kwalta bang kanitang sumala
Oo. sumailalim dun sa tinatawag na autopsy, postmortem kung Justin. Ito yung sa saysing dangyan ni kakatamo, yung nga pagagalapin nun din, uling ilang anong pamagkasakit na ng itang burial assistance pa mo po pang agdalamati lagi itang karumal-dumal na krimen. Pero kitang ultimo na yung proseso na ning pamag-autopsy. Pupubliman din nung no karinde kuwanan na itang ulaganan ng pera kakarin ko Justin. Paulo G, abanggit mo at suka kay burol ngayon nino yung malarita pang pakisabyan karing pamilya darening biktima dening melakwan at bang midinan mo namang lino ring mapilang kutang daring kaya katamong kabalen. Sige kon Justin, makilabas tamo mo karening talato kita ang Kapampangan, managalog la rening biktima na at si Arlene Roas. Si ating Arlene Rojas ito at si Kuya Justin live tayo sa CLTV. Go ahead Kuya Justin na daramdaman. Opo. Una ho sa lahat condolence ho Ma'am Arlene Rojas yung ina po o nanay nitong dalawang biktima. Kami ho dito sa CLTV 36 ay nakikiramay sa pagkawala ho ng inyong mga anak. Ma'am Arlene, eto hong inyong mga anak ano ho yung kumbaga sila ho ba ay lumaki paano ho yung naging hilig nila sa habang sila ay lumalaki, mahilig mag-basketball, lumalabas. Eto ho ba paano ho yung pagkakakilala nyo sa kanila? May lapitin po ba sila sa away ganyan? Hindi po, sir. Mahilig po talaga sila kahit nung mga bata pa sila hanggang sa nakapag-asawa. Mahilig lang po sila sa basket pero hindi po sila basketballero. Ito ho yung unang pagkakataon na sila ay umabot sa ganito hong napaaway sitwasyon, no, madam? Opo, sir. Opo. Ito talaga ang pinaka masakit na ginawa nila sa mga anak ko. Na basketball lang po yun. 250 lang po ang kanilang pa. Bakit naman po nangisan sila ng buhay? Opo. Opo, ma'am. Ito nabanggit kanina ni Kuyang Paulo G, kaya ko ho naitanong naman itong usapang ito dahil nga maraming mga komento ho sa social media na bakit na uwi sa rambulan o sa ganitong karumal-dumal na krimen itong paglalaro ng basketball at nabanggit naman kanina ni Kuyang Paulo G na itong mga suspect posibleng nakainom dahil nung nangyari ang krimen bandang tanghali daw o hapon pala nitong linggo. Ma'am, ito hong usapin sa autopsy at para makapagsampa ng kaso, ano na ho yung naisabi sa inyo na itong ating mga miyembro ng PNP. Ano ba yung magiging susunod na hakbang ho niyan at ano yung mga inyong pangangailangan ho? Actually po, sir, ang bukas na pupuntahan namin sa Purak po yung medical legal po sa doktor. Kukunin ko po yan bukas para isampa na po yung kaso. Pero wala po alam yung pulis na ganun po yung hinihingi namin na ganun ang... Kahit po sir, hindi nila alam yon. Ngayon lang nalaman ng kumari ko ay nakwento ko sa kanyang about doon na yung kung ano po yun, bakit ganito po yung nakasulat sa medical nila. The certificate po nila sir kasi ang sabi ng doktor, dapat daw po pag sumampa ka ng kaso sa korte, kailangan po yung autopsy. Sabi ko wala man kaming kapera-pera para mag-autopsy. Opo. Ma'am Arlene, meron na ho ba kayong nakausap na abogado o mga lokal na opisyal, barangay captain, di kaya dyan sa inyong lugar ho? At ano ho yung naipangako naman ho nilang tulong sa sitwasyon ho ninyo na pinagdaraanan ngayon, madam? Si Ma'am Cors Alejandro po yung tumulong sa akin. Malaking salamat ko po sa Diyos na tinulungan niya po ako sa libingan ng anak ko dito sa Palibutan. Na libre po sila ni Sir. Yung doon, ano ba pangalan nila? Libre po nila ako, tinulungan po nila ako. Sir Billings po at saka si Ma'am Rel. Para po, malibre po yung kaibigan ng mga anak ko po sa linggo po, sir, kasi wala pa ako papayad. Malaki po ang tulong ni Kapitana po sa akin. Cors Alejandro po, sir. Opo.
Ma'am Arlene, hindi ho namin mawari o hindi namin magagap yung bigat ho ng inyong nararamdaman sa ngayon. Gayon pa man kami ho ay nagpapasalamat dahil sa maiksing oras ay pinagbigyan ho kaming makapanayam kayo. Panghuli na lamang ho, Madam, manawagan ho kayo kung meron ho kayong nais ipanawagan sa mga kababayan nating may mabubuting puso at o di kaya naman sa mga opisyal ho ng ating pamahalaan para kahit papaano matulungan ho kayo dito sa mahirap na sitwasyon na inyo pong pinagdaraanan ngayon, ma'am. Nananawagan po ako sa inyo po kung ano pong matulong niyo sa amin. Basta po ang pinakamalaki po talaga ang hinihingi ko po yung bigyan po ng hustisya yung mga anak ko po yung ginawa nila po karumal-dumal. Opo, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pagpapaunlak nitong panayam na to, Ma'am Arlene Rojas. No? Kami po, inuulit ko, nakikiramay dito ho sa CLTV News at kasama niyo ho kami sa paghahanap ho ng hustisya para sa inyong dalawang yumaong anak. Muli maraming salamat po. Salamat po. Yan, kabalen, dimdam tayo po yung imana ning dareng duang biktima na imatsu ang poy Mario, Imam Arlene Rojas niya, kaya be po karetang problema, karela pong harapan, king kasalungsungan, ini pong bayad para king autopsy. At manyawad la pong saop, dan din, sasabihan na naman din, alala po talaga kanong kapera-pera, gastusan para po kening prosesong iti. Paulo G? Wah, kung Justin, hindi pining pakitunguhan tamong yan itang karelang pamangailangan ng po pa itang nung diferensyang nung makanano yung musa dining hustisya nung yan makapag-file kaso. Pero kaya katabo mo namang ngalap impormasyon katang news gathering tamo kasi ating protocol kung Justin katang sampang kaso base katang iikit ng ebidensya dening police at bakanitang kaagad-agad milwalan lang warrant of arrest dening suspect. So king kasalungsungan ko Justin kalupan na ning babangkitan dareng pamilya karatang makirame kaya nya waranda mo naman sana itang medina niya lugal itang apa-autopsy dala rening bangke ami kapatid ko Justin. Paulo G, para king kebaluan daring kaya katamong kabalen ang puretang bisang sumaup no sakali dening adwata mong biktima Mario po mature ring karelang remains no karela makaburol kening baled daking barangay sa palibutan diyan. Kung Justin nya biteng kumpleto ng address kanilang barangay Jowville Howville, Pandan, Angeles City. At samantalanan ko niya mo naman itong pamigatagon kasi tilang numero ng telepono ganyan na buring i-broadcast mo naman naman itang asa of the congestion. Maulaga kasi king kasalungsungan na ining lugal da kakita mo naman ning bili na ning pakakaluluan na nung naano mga kanong asa para gula bage 0936 800 itangge 0936 800 2651 ita. Kanino yan numero ini Kuyang Paulo? Yapining numero na ning pengari ni Arlene Rojas. Paulo G, atsuya naman kening partner o yung asawa na niting meto nga biktima Matthew malyari tayong pakisabihan. Tsuya naman kung Justin niya at ini kabalan ko kung talatuki mi CLTV. Yapin po yung amenakit at ayan ni nagyupo katang CCTV camera na sina ko ba king kayang mister Maria Clara ayan. Managalog tamo kung Justin. Ateng si Kuya Justin Dizon. Opo, Ma'am Maria Claire, muli po kami ho'y nagpapaabot ng aming pakikidalamhati, condolences ho at ito hong nangyaring ito ay ikinagulat din ho ng marami sa ating mga kababayan gawa nga nag-viral ho sa social media. Ito hong karumal-dumal na pagpaslang sa inyong asawa at sa kanyang kapatid. Ma'am Maria, kayo ho ay taga Angeles City, pero itong nangyari sa Porac nung linggo. Paano ho ba yung nangyari noon? Dumayo ho sila doon para makipaglaro ng basketball o nandun sila dahil may trabaho, madam? Hindi po. Doon po kami nakatira sa Mitla proper noon kasi nung pandemic po nawalan ng trabaho yung asawa ko. Kaya napadpad po kami sa Mitla proper. Nagtrabaho po sila doon ng hollow blocker. Kaya po doon po kami nakatira. Opo. Ma'am,
itong video na kumakalat ngayon, ano, gaya nga na nabanggit, hindi ko na ipapalabas ulit. Hindi na ho namin ulit ipapalabas dito, pero nakita natin dito na yung pinaghahabol pa at tumatakbo na. Sa inyong pagkakaalala at sa inyong mga nasaksihan, paano ho nagsimula itong away doon sa basketball game? Hindi ko po alam, sir, kung paano nagsimula. Basta po yung nakita ko na lang po, yung asawa ko po, may dugo na. Kaya po, hinahablot ko po siya. Hinawakan ko po siya sa bewang at hinihila ko po siya para makaalis doon. Opo. Ito. Eto ba, ma'am, yung mga nakalaro ho nila, yung mga suspect, nagkapikunan lang talaga o wala naman hong nakakwento sa inyo yung asawa ninyo nung mga nakaraang araw na may samaan ng loob sila o may konting iringan sa trabaho, di kaya eto hong sila at saka yung biktima? Wala naman po sinasabi, sir, na ganyan. Opo. Ma'am, panghuli na lamang ho, panawagan na lang ho natin siguro sa mga nakakarinig sa otoridad, at kung ano ho yung nais ninyong hinging tulong kung sakali mang may mga makarinig kong mabubuting puso. Humihingi po ako ng tulong na sana po makamit na po namin yung justisya sa ginawa po nila sa asawa ko at sa kapatid ko nila. Okay, maraming salamat ho, Ma'am Maria Claire Hayan, at muli condolences ho at dasal ho namin ito hong kapayapaan sa kaluluwa ho ng inyong mister na si Matthew at sa kanya hong kapatid na si Mario. At kabalen, apin po rin dining latest update tungkol po kening pangamate darening adwang demi kapatad king milyaring pamanyaksak keni po keng Porac, Pampanga. Balikan tala po patang bagyay ko yung Paulo G. Santos. King kami pong pamagbalik. Kaya ko pumama ko magbalik ya ing Balen at Balita.
Pwede na. Magbalik ya po ing balen at balita. Kareta pong bisang mamiesaw. Kareni pong may ulila. Deni pong biktima i Mario Ampoy Matthew Moda. Nini pong indaday Arlene Rojas. Ampoy nung bisako po kanong mamiesaw. Ay ni po yung numero. Basan kay po pasibayo 0936-800-2651. Apin po yan yung kang Arlene Rojas. Imada po, rening biktima ay Matthew Ampoy Mario. Kaya nga luwa pong balita, kabalen maragula kanong saop kareng lokal ekonomiya o king lokal ekonomiya din pong mayayariwang kaganapan antimo po ing Giant Lantern Festival ampo po ing Sinukuan Festival. Kaya naman nasa na ning metong business leader keti king Pampanga maging lang institusyon din ning pamagselebra nga reni at malaos la o enomitok nang bangkanita dakalari na asopan po kay business sector ampo ren talapagobra. Ayun po yung report. Nung manton kang masanting nga pasal at manyaman na pamangan, metong yung Pampanga karimani muna king listahan. Bukod pa ken, siksik liglig lamo naman din kaganapan na malyaring tagunan keti probinsya. Antimo rin panayang kapiestan katuklunan ng Disyembre ing Sinukuan at Giant Lantern Festival. Bukod kin dakala papasyaring at kanining okasyon, maragula mo naman kano yung impact da rin kin lokal ekonomiya, agpangkang Rene Romero metong karing direktor na ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. These events are very important in our community. They draw tourists, and in fact, businesses are beneficiaries of these events. No? Kasi kapag merong ganong mga events, marami bumibili ng mga products and services of the small and medium enterprises, including our large industries like SM and the Robinsons and the rest. No? Base kin datos na ni San Fernando PNP, miras laki na 10,000 katao nin tinagon kin Giant Lantern Festival na niya milabas ang banwa. Mamasa naman ni Romero na emitok nang isuporta daring memalen at ni lokal na kapanibalan daring makanining aktibidad. So I hope the community and the people will continue doing these events for our local economy and for our people. And we hope that PAMCHAM will continue to support this. Samantala, marapat yung one-week celebration na ng Sinukuan Festival manipat December 2 hanggang December 8. Kabang midaon naman king December 16 in Giant Lantern Festival. Kaya Beliana Kanilaw, yakoy kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kaya nga liwa pong balita, pasibayo ya pong marapat ngayong Oktubre ing likha ng Central Luzon nung nukarin asalila ding miyayaliwang pagmaragula produkto na ning kakatamong reyon. At uling nga po ining 25th anniversary na ning trade fair. Asahan kanu mas ing grandia ing karelang event agpangpuyan king Department of Trade and Industry. Ayun po yung report. Kinog na ning may gitadwang dekada, miyabe-yabe la rin miyayaliwang micro, small and medium entrepreneur o MSME kay ni Region 3 king iligha ng Central Luzon Trade Fair. Metong yakanuini ka ring programa na ning Department of Trade and Industry bang aso panday mga lating negosyante ay pasaliring karelang produkto. To bring them to the mainstream market, to give them the avenue to gain institutional buyers, regular buyers, which will generate sales and income from them. And also we would like to make our local products be more viable in the market.
Miras laking mahigit dinalang MSME Manibat Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Kampong Zambales, ding mikyabe king ilikhaning Central Luzon na niyang milapa sa banwa. Minabot naman king mahigit 12 million pesos ing karelang penakitan king event basic in datos na ning DTI. Agpakan DTI Region 3 SME Development Chief Warren Serrano, asahan na mas maragulya ing likha ng Central Luzon ngayong 2023 uling apin nini ing 25 banwa na ning trade fair. Rening kaya katamong MSMEs, pagkasya tala uling 159 la. Aluwa mo ito, rening ngeni, mig-develop nung masalese, ren karelang products ne keng kilub na ning ana mabanuang OTOP ne One Town One Product Next Gen Program. Apasanting tanala ni retang karelang produkto. Atino man kanong miyayaliwang produkto pag maragul ding MSME, maribat ka rin miyayaliwang probinsya. Siyempre, Aurora, Galing, Bataan, Natural, Tarlac, Love, Pampanga, they have their own brands and they will be carrying this in the Licano Central Luzon. Nga ng Serrano, target ng makapag-generate 25 million pesos sa panakitang kilikhaning 25th Central Luzon Trade Fair, ang marapat king SM Megaball Trade Hall, mag-umpisa October 25 hanggang October 29. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kaya nga luwang balita, arestado la po rin ang 4 na most wanted persons king Central Luzon, king may aliwa pong operasyon daring kapulisan, anyang Lunes, October 2. Mera kapya po, mera kapya ang 3rd most wanted person king probinsya na ning Bulacan, ating pong kasong frustrated murder at frustrated homicide. 200,000 pesos po yung recommended bail para king frustrated murder kaso, kabang 72,000 pesos naman para po kayong frustrated homicide. King metong operasyon naman, king Gapan City, Nueva Ecija, arestado yan naman po king 5th most wanted person. King iba't po king Olongapo City, mayroon kapya po yun, ipauli na ng violation king Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Adwa pang high profile suspect ring merakap mo naman uli ng violation king Republic Act 10883 o yung New Anti-Carnapping Act of 2016. Dinikdik na naman pong Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. in commitment na kadu ning kapulisan ay balaos in kanilang efforts bang arakap ding individual apantunana ning batas. Kabalen, ako po mama ko, dakal pabalita king kaya kaming pamagbalik.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, metong po kareng mesa pula industriya, pauli na ring pandemyang dala ng COVID-19. Ini pong events industry. King panahon na po ning krisis, may yakit kanu na yung industriya aliya kaya may kareng direktang kilalanan na ng gobyerno. Dakal po may magkasakit kareng talapagobra, tela po midinan prioridad king may yaliwa pong assistance. Makanya naburi niya kanong itas ning Central Luzon Event Suppliers Association ing karelang bandera antimong metong nga industriya. Kapamilata na kanon ing karelang aguman mayakit na organisado la at atila pong pisasan metong. Pakiramdaman tayo po ing pasyag na ning karelang presidente ay Michael Kakay Muñoz kaya pong nanupata. Ng direct kentors, nung kalaguran may ing industriya, kamo dapat kakawe ikang dili. Kailangan ayabe mo la, retang aliwa na atsu na ketang lalam, ang poparetang ginusal. Bayu, meging makanya niya, masanting ing organisasyon. Kuno ka rin, ikami makatalakad kami nga. So, itang mission na ita, so it struck us, no? Kasi, bala mo pin, this is your bread and butter, but what are you doing? Siguro you're doing something for your staff, for para yourself, kayo. but not for the entire industry. So binuklat na yung direct kentors, in kaisipan na rin marakala coordinators na ating kaming bala mo moral duty. Moral duty to further itang mission na if you love the industry, you have to do something about it now. Correct. Ngayon, it's not about myself. Balo mo, sabihan tamo lagi, itang eka manabi. Nune, dapat manabi ka. Kasi ngayong mundo tamo ngayon, mo balo kapilang kamangailangan sa aupe. Yes, correct. At very important na kitang journey mo, ating kang kayabe. Kaya lagi na sasabihan, di ba, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far and further, go together. And that's what Klesa is all about. Mga kasayang balita ta naman po kabalen, binindisyon dala po rin pong aso, ang pong pusa, cute na cute la rin, kay Holy Angel University. Ngayon pong Aldo, kasabay na po yan ng feast day ng St. Francis of Assisi, yung pong patron na rin ngayop. Benta po yung balita ng GM De Jesus. Miyabe-yabe laking chapel piazza na ning Holy Angel University ng estudyante ang pong empleyado, kaya bering karelang seseng aso ang pong pusa para king pamagmasusi, king kapiesta ng St. Francis de Assisi. St. Francis de Assisi kilalanan dang patron daring ayop uling metuya karing linugod kareti at ayabe na laking ayop karing kem preaching. With the Archdiocese. Itang Catholic Halloween, if you remember, in-start niya rin ta, ang po itang Angelus in different languages, buriming i-propagate itang old tradition na renganak mumulila bayo dalumdum at mga dilang Angelus together with their family. So this is the third balamo initiative of the university para i-revive itang Catholic tradition ita. Agpagang Roby Tanting, kung executive director na ng House Center for Kapampangan Studies, burida rin na paratang karing memale na dapat lang luguran ding ayop, uling mila lang naman pa ulin ng Ginoo. Dapat din kaya katamong animals, sa sesen, then livestock, actually, hindi ang pets, livestock. Actually, all animals, whether they're insects or fish or birds, because they are God's creation, kailangan luguran tala naman. Kasi nung atinta talagang love for all of God's creation, ma-reflect itang love tamo to the one who created it, who created all of them. Penny muna ng Father Mark Anthony Torre Carrion ipamabandisyon karing aso at pusa, akesayada naman ding fur parents. Actually, parang surprise ako na meron dito kasi like di naman, alam ko parang di pet friendly yung campus, ganun. Tapos like wala naman po masyadong nagpapa-pet blessing na nakikita. So, pumunta na kami. Parang as part of my faith, parang gusto ko rin na bless siya. Ganun.
Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Metong pa pong good news tinanggap tinanggap niya naman pong Bayong Galal ining City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP. Kaya rin ikwa po ining 10th place kareng top performing colleges ng pong universities nationwide ning Philippine Business for Education. May ikwa pong Academic Excellence Award ning CCSFP, iba't king Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA, adyo mo pong ados ning Oktubre. Ikwa niya kasi ning CCSFP, hindi pong 100% passing rate, kaya milabas sa licensure examination for teachers in elementary education, anya mo pong January ang pong March 2022. Baka dyan mo rin yung passing rate ay ikwa na ning eskwela king secondary education, anya naman pong January 2022. Agpangkang Attorney Gloria Victoria Banyas in pong college president and administrator na ning City College of San Fernando, Pampanga, testament tuya kanuiti king dedikasyon at academic excellence ning CCSFP. Kaya salamat naman po Attorney Banyas karing ng sinaw para king masalang bukas daring estudyanteng Fernandino. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ing Balen at Balita. Magbalik po ing Balen at Balita, makibalita ta naman po king pag-asa tungkol po kining latest king bagyong Jenny. Kaya betay po king katamang programa via phone patch Mr. Manny Esguerra, ing Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Magandang gabi po, Mang Manny. Ano ba itong latest na pagbabantay ho ninyo kay bagyong Jenny? Okay, si Typhoon Jenny po ay bahagyang lumakas ng kaunti na naman. Habang siya po ay pumupunta dito sa may kanlurang bahagi ng southern Taiwan. So po ngayon ay namatahan sa layong 155 kilometers diyan po sa may hilagang silangan ng Itbay at Batanes. At nagtataglay na rin po ng lakas ng hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito po ay bumagal bumilis din. Kanina pong
umaga 10 kilometers per hour lamang po ang biyahe niya. Ang takbo niya ngayon po ay 15 kilometers per hour na at ito po ay patungo ng Kanluran. Samantala po, inaasahan naman po na posible na siyang lumabas ng PAR sa October 5 po. Opo. O bukas. Yun nga po, nakataas pa rin na po ang babala ng bagyo bilang 3 dito sa may northern portion ng Batanes, particular po ang Itbayat. Ang number 2 naman po ay nakataas po ngayon sa natitirang bahagi pa ng Batanes at ang northern portion ng Babuyan Islands. Samantala po ang signal number 1 ay nakataas po sa natitirang bahagi pa ng Babuyan Island, northern portion of mainland Cagayan, the northern portion of Apayao, at ang northern portion ng Ilocos Norte. So yan po mga lugar na nabanggit ay makakaranas po ng masungit na panahon bukas o ngayong gabi hanggang bukas at pinaghahanda po natin mga kababayan dyan. Opo, Mang Manny, dito ho sa Central Luzon, partikular na sa Pampanga, ano ho yung inaasahan nating magiging taya ng panahon hanggang sa darating hong weekend? Okay, ang sabi po dito, Batanes at Babuyan Island, stormy weather. Gayon din po ang mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte with rains with gusty winds. Ang natitirang bahagi po ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region. At ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, maula po ang papawirin. At may mga kalat-kalat din mga pagulan, dulot naman po ito ng trap or extension ni Typhoon Jenny. Opo. Samantala po ang Metro Manila, Central Luzon, kasama po dito ang Pampanga, Calabarzon at Mimaropa, magiging maulap din po ang papawirin natin na may mga kalat-kalat din pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng habagat na pinapalakas po nitong si Typhoon Jenny. Okay, maraming salamat po, Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Mag-iingat ho kayo, Mang Manny. Thank you po. Welcome po at magandang gabi. Okay, yan po kabalen ha. Dimdam tayo po Mang Manny Esguerra nung nano po yung maging sitwasyon naning panahon bukas ne. At ken pong panaulim balita, ini po we are lifting the price caps ne. Ini po ipisyag ng President Ferdinand Marcos Jr. ngening aldo at dikil po yan king price ceiling king abias sa petupad anya pong September 25. Abing kanining stong oras lakwas nat mamielang abias ne. At tatanda ng uli na po ning Executive Order 39 bika price cap king regular milled rice 41 pesos kada kilo at 45 pesos kada kilo naman po ing well milled rice. Agbang po kang PBBM bis naman mila ko na in control alimang baldugan na makadita na mo uling dapat pa rin ayusan po ing agricultural sector. Kailangan na pa mo rin kanong sopan ding pakakaluluan po rin pekadaranop. Penga ko na rin po ning Presidente Balaos ing pamamien ng assistance ning gobyerno kareng farmers ang popuretang underprivileged pamilya. May pabalita kabalen, mag-digital na po yung CLTV 36. Opo, mas masala yun na pong ILBN, yung paborito yung CLTV 36. Mag-umpisa po kayong October 16, manibat alas 7 hanggang alas 7 na po ning bengi. Gawan niya po itang digital test broadcast. Malyari yun na rin pong scanning CLTV 36 kaya kayong digital TV box, ang po katang digital TV sets. Tukyan nyo lang po rin yung steps sa kanakumbasan. Step 1, pilinan niya ang menu. Step 2, pilinan niya ang settings. Step 3, kinglalam na po ng installation, pilinan niya itang auto scan o kaya auto search. At kaya rin na po niyan, malyari na kayong manalbe, CLTV 36. Noong maka-analog na kayo man o analog TV, malyari kayong mag-subscribe kay Air Cable Converge at kareng kaya kaming cable partners, Paka-Flash, kareng kaya kayong TV screens. Malyari kayo namang mag-subscribe king Signal TV at Malbes TV 36 nationwide yan king Channel 115. Para po ka rin kaya kayong buri pangikutang at nung bisa kayo po paantabe nung makanano ni apan to ni CLTV king kaya kayong Digibox ne. Malyari ko pong mouse kareng CLTV 36 hotlines. Banggitan ko po ne king landline 045-499-3293 at keng mobile naman 0998-588-9300.
0998-588-9771. Pasibaywan ke, 0998-588-9771. Nung bisako pong pasaw, pangalan niya Apantun, yung CLTV, kaya kayong Digibox. Kabalen, sagli na mo po Pasko na. 73 days na mo, Giant Lantern Festival na at 82 days na mo. Happy na yan, Pasko na po. Hapin po rin ng mga argula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Ang kilagyo na po ng mabilog ka CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo Justin Dizon, atin pong pusong makabalin.